مساء الخير مستمعينا الكرام. أي فرحة عاشها الجمهور المغربي وهو يتابع هذا الظهور الثاني للمنتخب المغربي في كأس العالم أمام بلجيكا. 3 نقاط ذهبية تضع أسود الأطلس في الطريق نحو الدور ثمن النهائي. في هذا العدد الخاص من برنامج استوديو الرياضة سنتوقف مع هذا الحدث بكل تفاصيله. في الاستوديو رفقة زملاء حكيم تميم وعلي صلاح الدين. حكيم، أبدأ معك. حكيم مساء الخير. Bonsoir Youssef, bonsoir Ali, bonsoir à toutes et à tous. Ali. Bonsoir à tous les deux, bonsoir à tout le monde. C'est un jour exceptionnel et heureux pour le football marocain. يوم استثنائي وتابعنا بالكثير من الحماس هذه المباراة رفقة علي صلاح الدين في غرفة الأخبار الخاصة بميديا، أيضا رفقة باقي الزملاء. يوم تاريخي حكيم لكرة القدم المغربية، وأنت الذي رافقت المنتخب المغربي في أوقات كثيرة. اليوم نعود بالذاكرة إلى مونديال 86 وشيئا ما مونديال 98 ولو أن الفرحة لم تكتمل. Peut-être que c'est la même, on va pas dire la même copie, mais en 1986, le Maroc avait fait match nul face à la Pologne contre l'Angleterre, 2 points. Et puis il y avait un match entre guillemets, un match barrage face au Portugal remporté haut la main sur le score de 3-1. Aujourd'hui encore, je pense sincèrement que pour Walid El-Gragui, le scénario idéal pour lui, ce qui comptait, il comptait sur un nul face à la Croatie, un autre nul face à la Belgique, parce que l'équipe du Maroc a bien défendu, a surtout défendu, et puis arriver en vie, comme disent les spectateurs, et puis surtout les techniciens, parce que je vais ouvrir une parenthèse. L'année dernière, lors du match entre le Real et le Paris Saint-Germain, le Real n'avait pas tiré une seule fois au but, et Carlo Ancelotti avait dit à la fin de la rencontre 1-0, on est toujours en vie. C'est exactement le même scénario pour l'équipe du Maroc en cas de match nul face à la Belgique pour affronter l'équipe canadienne lors du match barrage en quelque sorte. Là, c'est mieux. Et tant mieux pour l'équipe du Maroc qui avait donc réussi à se qualifier en 1986. Malheureusement, en 1998, malgré une victoire face à l'Écosse, malgré un nul face à l'équipe norvégienne, et bien malgré les 4 points, l'équipe marocaine a été éliminée. Ce qu'on ne souhaite pas, bien entendu. طبعا نتمنى أن نتأهل هذه المرة. سنتحدث كثيرا رفقتك حكيم تميم، رفقة جميع المتدخلين معنا في برنامج استوديو الرياضة، هذا العدد الخاص عن هذا التأهل بكل تفاصيله. لكن نبقى في البداية مع ربما الأهم في الموضوع، الفرحة المغربية التي رافقت أسود الأطلس اليوم في الدوحة. كيف كانت الأجواء وردود الفعل؟ الحمد لله، ربحنا فرحة كبيرة فتينا. الحمد لله الدراري لعبوا مزيان. شكرا للجمهور، شكرا للدراري، شكرا للستاف كامل. هنيئا للمغرب، الفرحة ديالنا ديال اليوم لا توصف. انتصار عظيم كان والفرقة لعبت بتقنية عالية، وهنيئا للمغرب، هنيئا. الله، واحد فرحة كبيرة في الملعب. الجمهور عنده واحد الفرحة، واحد السرور، واحد البهجة اللي كتعم في هذا الملعب. كنهني الشعب المغربي، كنهني اللعابة ديالنا، وتبارك الله عليهم، وكنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في المباراة المقبلة ان شاء الله. التوفيق في المباراة المقبلة هو يعني التأهل تقريبا أو بالفعل إلى دور ثمن النهائي. فرحة كبيرة علي. المباراة ملعب الثمامة تزين بالأحمر والأخضر وكأننا في الدار البيضاء كما كان الحال قبل 4 سنوات في ملاعب روسيا. Non seulement les supporters marocains étaient présents en masse, mais ils ont supporté leur équipe du début jusqu'à la fin. Les supporters qui se sont donné rendez-vous la veille pour s'entraîner sur les chants qui vont être chantés durant ce match face à la Belgique. Et ça a porté ses fruits puisque les joueurs se sont surpassés et ont marqué à 2 reprises. On va parler plus amplement de ce match avec notre premier invité de cette édition de Studio Sport, un invité de marque qui a également porté le maillot de la sélection marocaine. Il a fait part de l'épopée de 2004, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, le défenseur central de l'équipe du Maroc en 2004. Il s'agit de Abdeslam Ouaddou. Il est d'ailleurs avec nous. Bonjour Abdeslam et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, c'est un plaisir. Alors tout d'abord, un ressenti, une réaction par rapport à cette victoire qui n'était pas forcément attendue, mais qui a commencé à se dessiner au fil des minutes. Mais écoutez, une réaction en tant que supporter et amoureux de l'équipe nationale du Maroc, forcément il y a de la joie. Il y a de la joie de voir cette équipe performer.
même s'il reste encore un match. Et puis sur un point de vue de technicien, je dirais que c'est un match très bien contrôlé. Avec peut-être une petite crainte au début, je veux dire jusqu'à la première mi-temps, avec un bloc compact, médian, mais ce qui est normal, parce que c'est la Coupe du Monde, il nous reste encore un match. Je crois que le staff a fait du très très bon travail. Et dans les dernières 20 minutes, quart d'heure, on a lancé un potentiel offensif qui a fait la différence. Et je crois que le Maroc a eu beaucoup d'intelligence, beaucoup de caractère sur ce match-là. Et ils ont très très bien géré le match. Et je crois que c'est important pour le football africain, puisque il y a quelques années, nous avions des équipes effectivement un peu naïves, je dirais, sur le plan tactique. Et de plus en plus, on voit des cadres techniques, des joueurs qui ont vraiment une culture tactique. Et c'est de bon augure pour l'Afrique, c'est de bon augure pour le Maroc. Et je crois que il va falloir bien récupérer et bien sûr gérer ces émotions pour aller performer sur le dernier match et pour passer le prochain tour. Oui, puisque le plus dur est encore à faire face au Canada. Je dis, Hakim, peut-être une question à Abdeslam Ouaddou. Oui, tout à fait. Abdeslam Ouaddou, bien sûr, défenseur de l'équipe du Maroc, on le sait, il était souverain dans les airs et on a vu cette équipe marocaine avec la paire, la défense centrale, la charnière centrale avec Naïf Aguerd et Saïs. Et après a été renforcée par l'arrivée de Yamik, 3 défenseurs centraux en quelque sorte, qui sont très bons de la tête. Est-ce que d'un point de vue technique, est-ce que les Belges n'ont pas abusé, Ouaddou, des balles aériennes, se disant que Lukaku va trouver la faille au sein de la défense marocaine? Oui, peut-être vers la fin, mais je dirais que la Belgique a posé son jeu. Ils ont essayé de déstabiliser cette équipe du Maroc, ce bloc du Maroc, vraiment en essayant de le contourner, en passant sur les côtés, puisque il était très difficile et très compact. Ils ont réduit les intervalles, ils ont réduit les espaces, et jusqu'à pratiquement l'heure de jeu, ils ont posé le jeu, mais ils ne trouvaient pas de solution. C'était bloqué. Le bloc marocain était très compact et effectivement, ils ont lancé tous leurs atouts en faisant rentrer Lukaku, plusieurs joueurs, et justement c'est là qu'ils ont abusé du jeu long. Ce n'était pas peut-être la meilleure manière, tant mieux pour nous, mais le Maroc a bien géré. Le staff a justement voulu sécuriser dans les dernières 10 minutes en faisant rentrer un défenseur de plus et pour apporter une sécurité de plus pour les 2 défenseurs, puisque Lukaku, vous connaissez, c'est quelqu'un de très dangereux, même s'il revient de blessure. Et non, tactiquement, je dirais que ça a été vraiment mené d'une main de maître. Et bravo à tous les joueurs et puis au staff. Ouaddou, vous restez avec nous. Juste une question à notre confrère Hicham Ramram. Et après, on revient vers vous pour poser une question concernant le football marocain. Qu'est-ce que peut apporter? Bien sûr, il faut garder les pieds sur terre, ne pas s'enflammer, ne pas s'emballer. La qualification n'est pas encore dans la poche, c'est bien parti. Mais bien entendu, qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir? Parce que c'est bon pour le football marocain d'une façon générale. On va y revenir. Vous restez avec nous, Ouaddou. Merci beaucoup. وحكيم نتحول إلى رجل آخر عاش مع المنتخب المغربي كصحفي وإعلامي طيلة سنوات طويلة. هشام رمرم، مساء الخير. مساء الخير يوسف، مساء الخير. هشام، كيف عشت المباراة في البداية؟ السؤال الكلاسيكي، الإحساس، هل تذكرت ربما مباريات أخرى؟ مرة أنا قلت في البداية أنها تشبه شيئا ما مباراة البرتغال. بطبيعة الحال الإحساس هو كاين واحد القلق، كاين ضغط، ربما يعني كاين ترقب كذلك للنتيجة. فبفضل نقطة المباراة الأولى فخلتنا أننا نعيش الأمل، والأمل كان دائما قائم في المباراة الثانية. بطبيعة الحال فيمكن أنه المباراة ما خرجتش على السيناريو في شوطها الأول على المباراة الأولى. فوليد ربما هنا فين كان التفوق ديالو هو في تدبير، ما كنقولش مباراة ولكن تدبير المنافسة إلى حدود الساعة، لأنه المونديال أو كأس إفريقيا فهو تدبير المنافسة بأكملها وليس تدبير مباراة لوحدها. وأعتقد بأنه وليد غير كثيرا من الفلسفة اللي يمكن أننا ننتظرها، فالجميع يتوقع الأداء ويتوقع كذلك السيطرة وما إلى ذلك. ولكن كحصيلة أولية الآن في المونديال فأغلبية الفرق اللي حققت نتائج يعني جيدة هي الفرق اللي ما احتكرتش الكرة كثير، هي الفرق اللي انتظرت الفوز، هي اللي انتظرت الهفوات.
خاصة الفرق اللي كتكون أمام منتخبات عندها باع طويل، وبالتالي فإذا استثنينا البرازيل أو استثنينا مثلا إسبانيا فهي الفرق الوحيدة اللي يمكن أنها زاوجت ما بين النتيجة وما بين الأداء. أما باقي المنتخبات فكانت كتعرف بأنه قيمتها أمام منتخبات كبرى، وهذه هي الحالة ديال المغرب، فلعب أمام وصيف بطل العالم، كذلك لعب أمام صاحب المركز الثالث، وبالتالي فالمباراة يعني تدبر بناء على ما تتوفر عليه من المؤهلات وعلى ما يتوفر عليه المنافس. وبطبيعة الحال فلا كرواتيا ولا بلجيكا هما أفضل منا بكثير على جميع الأصعدة، ولكن أعتقد بأنه وليد لعب بالإمكانيات ديال المنتخب وتحين الفرصة المناسبة، ولو أنه في مباراة بلجيكا كان الأداء الهجومي ربما في الثلث الأخير من المباراة أفضل بكثير من مباراة كرواتيا، وبالتالي فكانت النتيجة مبهرة لأنه 4 نقاط الآن، فهي تجعلك أنك دائما مع المرشحين لبلوغ الدور الثاني. كذلك أنك حققت ثالث انتصار في تاريخ المشاركات المغربية في كأس العالم، وكان آخر انتصار في مونديال 98. فهذه كلها لحد الآن معطيات اللي هي جيدة جدا. نعم، ربما هناك نقاط كثيرة أعطت هذا الانتصار، ونقاطهم خاصة حكيم وليد الركراكي التواضع في احترام المنتخبات الأخرى، وإعطاء كرواتيا حقها وإعطاء بلجيكا حقها، ثم التعامل مع التغييرات بشكل جيد، إضافة مدافع آخر في آخر 20 دقيقة، اللعب بذكاء، تقسيم المجهود بين النصير المزراوي وأشرف حكيمي معا يعني يعانون من إصابة منذ المباراة الأولى. يبدو أن وليد الركراكي حضر جيدا الامتحان. صحيح. هو إذا كان يمكن أنه الشخص اللي يستحق التنويه اليوم هو وليد الركراكي، لأنه التدبير كان تدبير جيد جدا. يعني في الشوط الأول هناك تفادي تلقي أهداف، كذلك في معظم الشوط الثاني تلقي أهداف، وهو نفس السيناريو ديال المباراة الأولى، مع يمكن أنه كان جرعة زائدة في تحول المباراة على مستوى الهجوم، لأنه المنتخب البلجيكي رغم قوته ورغم تجربته ورغم خبرته فهو قدم على 3 تغييرات اليوم قبل دخول المباراة، يعني غير مقارنة مع المباراة الأولى 3 لاعبين، وهذا يعني أنه كان متخوف أنه كان يعي بخطورة بعض اللاعبين المغاربة، وبالتالي فالقيمة ديال المنتخب المغربي عن المنتخب البلجيكي كانت حاضرة بقوة. ووليد أعتقد بأنه نجح كثيرا لأنه التغييرات هي التي رجحت كفة المغرب. كذلك حتى على مستوى الدفاع فهو استبق دخول لوكاكو بإدخال ياميق. هذه كلها معطيات كتبين بأنه كانت هناك يعني تركيز على المباراة وعلى كل جوانب ديالها والتفاصيل أيضا. نتمنى أن يتواصل هذا التركيز. شكرا جزيلا لك هشام رمرام الصحفي الرياضي، كنت معنا اليوم. شكرا لك، وتحية زميلي حكيم تميم. شكرا. هو يسأل عن حالك دائما. شكرا. صديق الأدغال الإفريقية. تفضل حكيم. Justement, on retrouve Walid Regragui. Non, on retrouve Abslam Ouaddou, l'ancien défenseur international, bien entendu, et qui a porté les couleurs de l'équipe marocaine. On a parlé tout à l'heure de la tactique, de ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est la deuxième victoire africaine après le Sénégal, qui a battu, on le sait, l'autre jour, qui s'est imposé dans sa deuxième sortie après avoir perdu le premier match. Deuxième victoire, et on peut dire que le premier match et surtout le nul lors de la première rencontre face à la Croatie a donné une petite confiance, une grosse confiance à l'équipe du Maroc. Reste le plus dur à venir, mais d'une façon générale, lorsqu'on est à 4 points, Abslam Ouaddou à 4 points face au Canada, qui entre parenthèses mène en ce moment face à la Croatie. Lorsqu'on est à 4 points, est-ce qu'on peut, entre guillemets, se cacher encore parce que l'équipe marocaine a bien défendu lors de ces 2 premiers matchs, ou bien jouer en favori, en leader? Il faut encore calculer, Ouaddou? Oui, je vous écoute. Je disais, est-ce qu'il faut calculer encore pour le 3e match face au Canada, sachant que le Canada mène face à la Croatie en ce moment? Non, je crois que cette Coupe du Monde a été débutée d'une manière très réfléchie. Je crois que les adversaires, même dès le tirage, le staff technique s'est mis au travail pour les analyser, pour étudier leurs forces et leurs faiblesses. Et vous savez, le premier match est tout à fait normal. Il y a eu beaucoup de critiques sur le fait d'être assez attentiste. Et les 2 équipes se sont jaugées. Vous avez joué quand même contre le 2e mondial, dernier finaliste mondial, très belle équipe de la Croatie. Et ça a payé. C'est un point positif.
derrière, je crois que le staff a adopté la même stratégie en étant prudent, en étant très solide sur le plan défensif. Et sur le dernier quart d'heure, ils ont lancé des joueurs comme Abou Kahal, des joueurs intéressants qui peuvent faire la différence. C'est ce qu'ils ont fait, et je crois qu'il faut continuer sur cet état d'esprit, notamment contre le Canada, adopter cette même stratégie en étant solide, et puis pouvoir gagner ce match, puisque là, comme vous dites, ils sont en train de gagner contre la Croatie. On va voir, on va attendre jusqu'à la fin. Donc ils auront aussi 3 points, et ça va se jouer. Ça va se jouer sur le dernier match. Voilà. Sabiri, je parlais de Sabiri aussi, qui a fait une très très belle rentrée. Je crois qu'il faut pas trop changer notre fusil d'épaule. Les joueurs ont compris la stratégie du staff, le projet de jeu, et je ne crois pas un instant que Walid, avec son staff, ira chercher cette équipe du Canada un peu plus haut. Ils vont adopter la même stratégie en bloc médian, et puis petit à petit lancer leur va-tout sur le dernier quart d'heure. N'oublions pas que le style de jeu de l'équipe du Canada est très différente de toutes les équipes qu'on a jouées au début. L'équipe du Canada est une équipe jeune, est une équipe qui va vers l'avant. C'est une équipe qui veut transpercer les lignes, qui essaie de déséquilibrer l'adversaire par les côtés. Ils ont une vitesse fulgurante, donc il va pas falloir trop se livrer aussi pour laisser des espaces. Voilà donc pour les préconisations de Walid Abdeslam Ouaddou, l'ancien international marocain, l'ancien défenseur, qui préconise bien sûr garder cet état d'esprit et également ne pas trop changer, comme cela s'est passé avec la Tunisie, on l'a vu entre la première et la deuxième sortie. Merci beaucoup Abdeslam Ouaddou pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Merci et bonne soirée. نواصل مستمعينا الكرام حكيم علي مع هذا الحدث الهام البارز، تأهل فأل خير إن شاء الله فوز المنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي بهدفين دون رد، صابري وأبو خلال الذي يشبه كثيرا بصير حتى في معالم الوجه. نستمع للجمهور، نعود إلى الجمهور، إلى أحد مقاهي مدينة طنجة، كيف كانت ردود الفعل بعد هذا الانتصار. فرحة كبيرة على وروسنا احنا فرحانين بالمنتخب المغربي ديالنا، وكنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في المقابله القادمه ان شاء الله، فاصل كندا ان شاء الله، وان شاء الله الدور الثاني ان شاء الله. وانتصار في الحقيقه ما كناش متوقعينه بهذه الطريقه. اولا كنا عارفين بان المقابله غادي تكون صعيبه، لانه الفريق البلجيكي فريق قوي كنعرفوه. هذا ما كيعني شيء بان ما عندناش الثقه في المنتخب ديالنا، ولكن دائما كتكون داك لاسوندون بسيكولوجيك ديال الفريق اللي كيكون عنده تجربه وهذا. ولكن الحمد لله لعبوا مقابله زعما تاكتيكمون سايتي تري تري بيان في. دونك il faut faire confiance في l'entraîneur. Je pense qu'il a bien géré le match, il a très bien géré le match. Bon, c'était un très bon match. لعبوا مزيان. كنشكر أسود الأطلس. Vraiment فرحة كبيرة parce que Belgique c'est une grande équipe واللي لعبت مزيان contre كندا. كنا شوية خايفين mais c'est bon. الدراري داروا كل شيء اللي بجهدهم، كنشكرهم بزاف وفيف لو ماروك. Voilà donc la joie était au rendez-vous dans toutes les villes marocaines après cette belle victoire des Lions de l'Atlas face à la Belgique. Je reconnais votre voix, allez, vous êtes en train de faire la fête. Exactement, c'est ça. On essaye de rester sérieux puisque nous devons vous informer. Voilà donc on va parler de cette victoire du Maroc. On va écouter Walid Regragui au terme de cette victoire face à la Belgique. Il nous parle des clés de la réussite de ces Lions. C'est une équipe qui joue ensemble depuis un certain temps. Moi, ça fait que 3 ou 4 mois que je suis avec l'équipe. On a eu l'humilité en première mi-temps de faire le dos rond, d'accepter cette domination, de bien défendre comme une grande équipe et d'attendre son moment. C'est ce qu'on a su faire. Après, en deuxième mi-temps, on est revenu peut-être avec plus d'intention parce qu'on savait que si on restait comme en première mi-temps, on risquait de le payer cher. Les joueurs ont donné beaucoup
physiquement. Et le premier but nous a un peu libéré, même si après on avait décidé de mettre un peu le bus pour garder ce résultat et d'attaquer en contre. Ça nous a souri aujourd'hui et je suis très content du résultat parce que voilà, 4 points après avoir joué la Croatie et la Belgique, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour le Maroc. طبعا شيء إيجابي جدا للمنتخب المغربي. نواصل مع المباراة تفاصيل. استمعنا للجمهور ماذا عن التحكيم الجدل الذي سحب الهدف الملغى للمنتخب المغربي. سنسأل هشام تيازي الحكم المغربي السابق. سي هشام في البداية مساء الخير. مساء الخير سي يوسف، مساء الخير سي حكيم، مساء الخير المتتبعين الكرام. وكرواتيا تسجل هدف التعادل. Je pense qu'il y avait hors-jeu au départ. طبعا ربما لن أسألك على الهدف لأن قد تكون لا تشاهد الآن تلفزيون، لكن دعنا نعود للهدف. هل فعلا هناك تسلل؟ طبعا الصورة في الأخير يبدو أن تقدم غانم سيس على المدافع الأخير، لكن تعاطي مع هذه اللقطة. لماذا ذهب الحكم إلى الفار ونحن نعرف أن الفار هو من يقرر هل هناك تسلل أم لا؟ سي يوسف، بدأ أولا اسمح لي باش نقدم التهنئة بالفوز الكبير اللي والصعب والمستحق اللي حققه المنتخب المغربي واللي دخل الفرحة على جميع الجماهير المغربية. واسمح لي باش نقول لك الفرحة ديال إخواننا في مراكش اللي فرحوا، كاين فرحة كبيرة للشارع المراكشي بهذا الانتصار. قبل ما نحل هذا الهدف الملغى للمنتخب المغربي لابد باش نشيروا للتغيير اللي تم ديال حارس المرمى قبل بداية المقابلة، واللي طرح واحد السؤال على أن المنتخب المغربي واش هذاك يعتبر تبديل. النص القانوني تيقول لنا التغيير يعتبر منذ انطلاق المقابلة، يعني يمكن الفريق انه يغير حارس المرمى يعني بدون حساب داك التغيير. يعني داك التغيير ما تيتحسبش تغيير في المقابلة. المنتخب المغربي احتفظ بخمسة التبديلات ديالو اثناء المقابله، وكان تصرف ممتاز ديال الحارس ديال طبعا المسؤولين المغاربه. ربما ما تضيعوش. للتوضيح سي هشام تيازي ان ياسين بونو قام بالعملية إحمائية، لا يبدو أن هناك إصابة، ربما تلقى خبر سيء لذلك غادر الملعب. هذه فقط تخمينات ليست معلومة. تفضل. ولكن يمكن المغربي باش يحتفظ بدوك التغييرات الخمسه لو بدات المقابله وكان داك التغيير يعني غادي يحرم المنتخب المغربي من التعديل. رجعوا للهدف الملغى. فعلا تم تسجيل الهدف، الحكم المساعد والحكم احتسبوا الهدف. تساؤل لماذا تم استدعاء الحكم من اجل معاينه اللقطه. هنا كاينه واحد الحاله، الحكام ديال الفار تاكدوا ان اللاعب متسلل اللي هو سايس كان في وضعيه التسلل. بقى التساؤل هل تدخل مع الحارس ام لا. هنا كحكم ديال الفار يمكن انه اللي القرار يتخذوا حكم الساحه. يعني ديك المساله ديال المهاجم المغربي هل اثر على الحارس او لا، تبقى يمكن للحكم ديال الساحه انه هو اللي يحددها. طبعا سي هشام تبقى معنا في الجزء الثاني التوضيح اكثر الحديث عن اداء العام للحكم المكسيكي سيزار غوميز، او الاسم فقط سيزار مينديس. نهايه هذا الجزء الاول من برنامج استوديو الرياضه. سيزار راموس. بعد لحظات نعود مستمعينا الكرام. لابسين الوين علمنا ياهم خرجوا قدامنا لابسين الوين علمنا ليدي المغرب الغالية. 5:35 على إيقاع الفرحة، وهذه الأغنية الجميلة للفنان المغربي رشيد بالرياح. نواصل مستمعينا الكرام هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة الخاص. كنا تحدثنا في الجزء الأول رفقة عبد السلام ودو ورفقة الصحفية رديه هشام رمرم عن انتصار المنتخب المغربي على بلجيكا بهدفين دون رد. حكيم زياش كان أفضل لاعب في المباراة، والأهداف سجلها صبيري من ركلة حرة مباشرة غلطت ثيبو كورتوا، والهدف الثاني لزكريا أبو خلال البديل بعد مجهود فردي لحكيم زياش خلال هذه المباراة. قبل يوسف
coaching réussi par Walid Regragui parce que ce sont des remplaçants qui ont marqué. طبعا هذا تحدثنا عنه، شيء مهم جدا أن يكون المدرب مركز أثناء المباراة دون أن يترك ربما هامش للصدفة. تغييرات كانت مدروسة ونتيجة جد إيجابية. نعود الشق المتعلق بالتحكيم. كنا بدأنا الحديث رفقة الحكم المغربي سي هشام تيازي. سي هشام، نعود مرة أخرى اللقطة أو اللغط الذي سحب الهدف. كنت تفصل في جزئية هل الحكم الرئيسي المكسيكي سيزار راموس يجب أن يعود للفار أم يجب أن يتخذ القرار في غرف الفار دون أن يعود للحكم الرئيسي. نعود بعد لحظات للحكم الدولي المغربي أو معنا. تفضل سي هشام. سي هشام، نعم، أنا أعيد لك السؤال. كنت تتحدث قبل نهاية الجزء الأول عن جزئية عودة الحكم إلى الفار. هل كان يجب إعطاء ربما القرار من غرفة الفار بما أن هناك تقنية النصف الآلية التي صار يستخدمها الحكام الآن، أم كان يجب على الحكم أن يعود، من حقه أن يعود لمتابعة اللقطة؟ كما سبقت الإشارة أن الحكم ديال الفار أكد أن اللاعب مهاجم مغربي كان في وضعية تسلل. تبقى مسألة التدخل أو التأثير على الحارس، تبقى من حق الحكم ديال الفار ينقل الصورة للحكم ديال الساحة باش يحكم ويتخذ القرار، خصوصا أن المهاجم المغربي لم يلمس الكرة. يعني من نتكلموا في هذه الحالة التسلل نتكلم على التأثير على الحارس المرمى. واش التحرك ديال المهاجم أثر على الحارس المرمى أو لا؟ هنا هذا القرار من حق غرفة الفار استدعاء الحكم من أجل تحديد هل هناك تأثير أم لا. يعني قرار سليم وقرار ديال الفار في محله. طبعا بالنسبة à chaque fois que c'est Tiazi parle, la Croatie marque. Le premier but a été refusé, le deuxième il est accordé. النية ديالتنا مع كرواتيا. لا سي هشام، يجب أن نقوم بالحسابات. هل الماتش نيل سي بون بور لو ماروك؟ نتيجة التعادل هي إيجابية الآن، لا تتكلم مرة أخرى كي لا تسجل كرواتيا. لا سي هشام، نبقى في الحكم. الأداء العام للحكم المكسيكي راموس كان أداء ربما المباراة الأولى للدنمارك وتونس. Il a été excellent. طبعا il avait refusé un penalty à la 93e minute et deux penalty, une main tunisienne danoise dans la surface de réparation et puis dans les arrêts de jeu, la VAR l'a appelé pour qu'il signale un penalty à la 93e minute. Il est parti, il a consulté la VAR, il a décidé qu'il fallait jouer parce que la balle a apparemment touché le corps et ensuite la main n'était pas dans une position anormale, mais bien sûr c'est Tiazi, il est mieux placé que nous pour avoir les précisions. سي هشام، سيزار راموس، هل الأداء العام في 90 دقيقة كان تحكيم جيد جدا؟ لأن حتى لم نتابعه كثيرا والاهتمام كان منصب على كرة القدم. عادة يقولون أن إذا لم نهتم بالحكم يعني الأداء جيد. المقولة صحيحة أخي، لأن الحكم اللي ما تنشاهدوش في المقابلة بزاف هو الحكم الناجح. يعني ما تكونش عنده واحد التدخلات كثيرة، ما تيكون تأثرش على اللاعب وتخلي التنافس على الكرة بشكل جيد. الملاحظة اللي قال السي حكيم أن الحكم راموس هو حكم صارم، حكم معروف عليه الصرامة ديالو. مجموعة ديال الملاحظات بسيطة أنه كان بعض التدخلات خصوصا من اللاعبين البلجيكيين كانوا يستحقوا الإنذار، كان شوية ديال التساؤل منه، ولكن عموما التحكيم كان في المستوى. ما كانش شي قرارات اللي مؤثرة على النتيجة. كان تعاون بين الحكام المساعدين وحكام الفار. 5 دقائق اللي تحتسبت في الشوط الثاني يمكن كتشجيع المنتخب المغربي بانت لنا انها ما كانتش، بانت لنا انها كانت شويه مبالغ فيها. يعني 3 دقائق تظن انها كانت كافيه في الاحتساب كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني. طبعا وهذه القضية ربما حكيم احتساب الوقت البديل في نهاية المباراة من الفار وليس كما كان عادة من ساعة الحكم. Mais justement parce qu'apparemment, eh bien, on arrête à chaque fois quand il y a un changement, quand par exemple il y a un penalty, consulter la VAR lorsque un joueur tarde à sortir ou bien tarde à effectuer un corner ou une touche tout simplement, parce que il faut rappeler par exemple là il y a la VAR, mais il y avait c'est Hicham Tiazi qui était arbitre dans un derby casablancais
il avait sifflé un penalty et certains avaient critiqué à l'époque et aujourd'hui avec la VAR, on voit que le pied était sur la ligne et la ligne fait partie de la surface de réparation et le penalty était valable. Donc peut-être que Tiazi avait la VAR déjà en tête avant qu'elle n'arrive en 2018 et 2022. صح سي حكيم الحمد لله انه كان التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى في ديك اللقطه للاشاره فقط في التعليمات اللي تعطوا الحكام ديال كاس العالم هو ضروره احتساب جميع الوقت الضائع سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني. كانت المهمه توكل للحكم الساحه كان تقدير ديال الوقت بدل الضائع طلعتو 30 ثانيه للتغيير واحد 30 ثانيه للاصابه. دابا ولات ذاك الوقت الذي يتم اضاعته يحتسب من طرف حكم مساعد في غرفه الفار وهو اللي لاحظنا انه ولينا تنشوفوا 7 دقائق 8 دقائق 10 دقائق ولا واحد التقبل كبير من المتتبعين ومن الجمهور. شكرا جزيلا لك سي هشام تيازي الحكم المغربي السابق على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا وهنيئا مرة أخرى. والآن نتركك لكي تحتفل، ربما إذا كان الجماهير المغربية في الشارع فمن حقك أن تحتفل كما ربما سيحتفل المغاربة. ولو حكيم وعلي ودعنا نسمع صوت علي ربما علي لا أو مصدوم من النتيجة. C'est vrai difficile de réaliser. علي ربما هناك من يقول أن الجمهور يجب أن يتحلى بنوع من الهدوء. لم نحقق شيء بعد، ربما هناك مباراة أخرى يجب لعبها بأكثر حسم وعدم السقوط في فخ. Pardon, mais la dernière victoire c'était en 1998. C'est vrai, on a du mal à accepter cette réalité en tout cas. Donc Ali, je sais pas s'il avait le biberon ou je sais pas. Ça faisait très longtemps, 9 ans, j'avais 9 ans pour être plus précis. En tout cas, je sais pas vous messieurs, mais regarder un Croatie-Canada en tant que premier du groupe, ça fait quelque chose, ça fait du bien de voir ça, ça arrive pas tous les jours. Deux équipes européennes dans un même groupe, c'est toujours difficile et on l'a vu par le passé parce qu'à chaque fois qu'il y a deux équipes européennes dans un groupe, forcément, ce sont ces équipes qui se qualifient par les autres. Effectivement. Donc, pour compléter ce match Belgique-Maroc, eh bien, c'est Hakim Ziyech qui a été élu homme du match. Vous voyez. C'est normal. Normal. Grosse prestation. ربما اللقطة الأخيرة شخصيا لم أكن أنتظرها من حكيم زياش بعد 90 دقيقة. Moi non plus. Pardon, Youssef, il y a cette action du but, mais il y a aussi à un moment donné où l'équipe du Maroc souffrait, lui au milieu de terrain, il avait forcé un coup franc sur Meunier intelligemment. C'est là où peut-être les joueurs qui jouent au plus haut niveau, même si ces derniers temps il est souvent remplaçant, on a vu peut-être pourquoi Hakim Ziyech était là en Coupe du Monde. C'est peut-être pour cette seule action, parce que pour l'Est, Hakim Ziyech, bon, on va pas dire qu'il n'a pas été bon, mais en tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire sur cette action et Bouhlel, il a fait le reste. Effectivement, donc Hakim Ziyech élu sacré homme du match pour ce match Maroc-Belgique. La Belgique qui était bien sûr grande favorite de cette opposition. Le Maroc a réussi un grand coup, notamment grâce à ses coups de pied arrêtés. On va écouter l'analyse de Walid Regragui au sujet de cette victoire et de cette équipe belge qui partait avec les faveurs des pronostics. Ouais, ils nous ont surpris, on a vu la composition. On savait pas s'ils allaient jouer à 3 ou à 4 à un moment donné. Bon, c'est une équipe qui est un peu hybride. Ils peuvent attaquer à 3, défendre à 4. Ils ont décidé de venir nous chercher, ils nous ont étouffés. C'était une bonne lecture du jeu parce qu'ils nous ont mis dans le doute. Nous, on a fait le dos rond. Et tactiquement, c'était un match de très très haut niveau. J'ai dit aux garçons que ça allait jouer à 2 ou 3 mètres près à chaque fois sur les efforts. Ils ont donné le maximum. On a surtout beaucoup fermé les lignes de passe pour pas qu'ils trouvent ni De Bruyne ni Eden Hazard. On l'a très bien fait, même si des fois on était un peu en retard et ça nous a créé quelques soucis. Mais comme je le dis, dans les grands matchs, il faut savoir faire le dos rond, attendre son heure. Et puis les coups de pied arrêtés, bien sûr, on sait que c'est une arme qui peut ouvrir le match dans les grandes compétitions. Et on a des bons tireurs de coups de pied arrêtés. On avait vu que souvent, premier poteau, il pouvait être un peu, pas naïf, mais il pouvait être un peu trop confiant. Et si on coupait cette zone et que Courtois, comme il est très grand, frappait au deuxième, c'était compliqué. Donc voilà, ça nous a réussi aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup bousculé aujourd'hui, la Belgique. C'était pas la même Belgique qu'il y a 4 jours contre le Canada. Voilà, la Belgique qui est montée relativement en puissance, mais le Maroc a su contrer ses ambitions. Je pense que le 4-1-4-1 classique de Walid Regragui qui se transformait en 4 voire 5 sur la défense, c'est le deuxième but croate. Voilà la composition. Eh bien, on verra avec nos invités, Youssef. ويلتحق بنا في هذا الحديث المتواصل وهذه الدردشة المتواصلة رفقة مجموعة من المتداخلين بعد هشام تيازي والحديث عن التحكيم معنا اللاعب الدولي السابق سي محمد السابق سيمو الذي يعرف هكذا في كواليس فريق اتحاد طنجة. سي محمد السابق، مساء الخير.
مساء الخير اخي يوسف، ومساء الخير على الاخوان اللي معك حكيم وعلي. حكيم مرحبا خويا. علي مرحبا. Le pied gauche va bien, Simon. صافا الحمد لله. سيمو، بالنسبة للمباراة تحدثنا كثيرا عن الشق الأحاسيس والفرحة تقنيا، ربما وأنت لاعب سابق، ما الذي أثر انتباهك اليوم أو سر الانتصار اليوم؟ ونحن أثنينا كثيرا على وليد الركراكي وتعامله مع المباراة خاصة التغييرات. صراحة أخي يوسف، أولا اختيار المدرب كوف وليد الركراكي كان اختيار صائب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحت رئاسة السيد فوزي قشاع. فالحمد لله كان باين بأن هذا الإنسان، هذا المدرب هذا غادي يعطي نتائج واضحة مع الفريق الوطني، خصوصا أنه التعامل ديالو مع اللاعبين وبأنه حس أنه لعب كرة وقريب للعبة بزاف، فكانت هذه نقطة جيدة. أما بالنسبة للمباراة فالكل كان كيتوقع بأنها تكون مباراة قوية، لأن بحكم أن الفريق قوي، فريق المنتخب البلجيكي، لأن ماشي سهل أنك تفوز عليه وتلعب هذه المقابلة. وكان الهاجس التكتيكي كان تغلب على هذه المقابلة، خصوصا من طريق وليد الركراكي اللي يعرف كيفاش يمتص الغضب ديالهم والهجوم ديالهم، اللي كنعرفوا أن عندهم هجوم قوي وسط الميدان في المستوى. اللي الانتباه ديالي هو ان بعد المستوى ديال بعض اللاعبين اللي كان شويه في هذه المقابلات الاثنين اللي فاتوا، بالنسبه لأناحي وبالنسبه للاملاح، اللي كان شويه النيفو ديالهم طايح شويه. حتى اليوم أناحي شخصيا لم يعجبني كثيرا، خاصة في تحمل المسؤولية حكيم وأخذ الكرة، لأن في وقت من الأوقات كان وكأنه يتوارى عن الأنظار. C'est une impression, mais il faut dire... Pardon Simon, parce que il faut rappeler qu'Amellah n'a pas joué depuis 1 mois et demi, il s'entraîne avec l'équipe réserve, et puis Onahi, il a eu un problème au nez, une petite fracture rapidement, mais c'est impressionnant parce que quand même Walid Regragui lui a fait confiance, c'est quelqu'un qui balle au pied, il est bon, mais par contre, il n'a pas fait les bons choix depuis le premier match déjà, Youssef. سيمون، بالنسبة للبدائل هناك يحيى جبران كلاعب محور دفاعي، الباقي تقريبا الكل عندهم صبغة هجومية. هل ربما بعد مباراة كندا قد يخلق هذا الأمر مشكل لوليد الركراكي؟ فشوف، كنظن بأن أخي يوسف هذه المقابلات بحال هادو حنا عندنا فريق هجومي أكثر من دفاعي، وعندنا دفاع في المستوى الكبير صراحة، يرفع له القبعة. نعم. الدفاع، خط الدفاع صراحة يعني هو اللي هز طبعا المجهود يوم كان تقول كامل المجهودات في جوج المباريات ما شاء الله عليهم. نعم. واللي استغربت بزاف انا هو الحكيم زياش صراحة، لأن كتعرف واحد المهاجم وتعطيه دور دفاعي وميم طون، فهمتيني، فصعيب عليه باش يدير مجهود. نعم. في الاوفونسيف والديفونسيف وميم طون طبعا، فهمتيني. ولكن في الدقيقه 90 وكيدير ديك لاكسيون هذيك سي با فاسيل صراحه. كان شيء رائع من حكيم زياش. نشكرك جزيلا سي محمد السابق، سيمو عاد لاعب دولي السابق، على مشاركتك معنا. شكرا. تقريبا الوقت يزحمنا كثيرا وما زال لدينا ضيوف. حكيم، سنتحدث رفقة شخص نعزه كثيرا، يحل ضيف على برنامج استوديو الرياضة، والآن واحد من فريق البرنامج، سي عبد الرحمن الحواصلي. مساء الخير. اهلا سي يوسف، اهلا حكيم. انا دائما متفائل، دائما متواجد معكم. هو دائما متفائل. Youssef Si Houasli n'est pas là. Studio Sport ou l'émission, même la victoire du Maroc n'aura pas le même goût. سي عبد الرحمن، شكرا سي. انت ربما احسدك على تفاؤلك طيلة ربما اي مباراة اسالك هل متفائل؟ لا طبعا متفائل وسنفوز. كيف عشت اليوم المباراة عبد الرحمن؟ انا دائما كنت متفائلا، خصوصا بعد اعلان وليد ناخبا وطنيا. ما نكذبش عليك، لو كان بقى الناخب الوطني السابق المشكور على كل مجهود اللي بدلها ما كنتش غنكون متفائل. واذا ركراكي خدمت معاه في فتح الرباطي، عارف الشخص كيفاش داير، كنت متفائل لان عارف هو انسان اولا تيخدم على الاسره، تيخدم على المجموعه، تيخدم على مستوى على الملابس قبل ما يخدم كل ما هو تكتيكي تقني داخل رقعة الميدان. وبالتالي كنت متوقع هذه النتيجة، ونقولها بكل صراحة لأن أنا في اتصال دائما مع اللاعبين الأصدقاء ديال المنتخب الوطني. تعرف بأن النهج التكتيكي ديال المباراة الأولى كان تابعه نهج آخر يكون أكثر هجومي، يكون أكثر دفاعي للأمام. بالتالي فرحة لا توصف بكل صراحة، انتصار تاريخي أمام المحتل المرتبة الثانية عالميا هو المنتخب البلجيكي المدجج بنجوم يلعبون على أعلى مستوى.
المنتخب الوطني بذكاء كبير. الشوط الاول يمكن خلينا لهم الكره اكثر، الشوط الثاني بادرنا وخلقنا مجموعه من الفرص. بكل صراحه هادشي تيفرحنا. تشوف كما قلت في المداخلات ديالكم لما تشوف حكيم زياش يعني اللي هو لاعب اكثر هجومي وتيرجع وتيساند دفاعيا، قراءة جيده ديال ودر كراكي بيتخرج دياميك لان كان عارف مارتينيز غادي يدخل لوكاكو. تغييرات في وسط الميدان بكل صراحه اشياء تثلج الصدر وتتبين بان الاطار الوطني المغربي عنده الشيء الكثير اللي يقدر يعطيه، شريط اننا نوفر له ظروف النجاح. الشعب المغربي والجمهور المغربي كان بامس الحاجه لهذه الفرحه، نتمنى تستمر ان شاء الله بالمرور ديالنا الدور الثاني. Rapidement, Youssef, une question à Abdelrahman. Lorsqu'on est gardien et on voit une défense qui lutte, mais sur toutes les balles, dans quel état d'esprit on est normalement, c'est Abdelrahman? Déjà, avant de répondre sur ta question, c'est Hakim. Déjà, on doit remercier تبارك الله سي محمدي لانه كان ديالو كبير، وما ننساوش بان الدقائق الاولى كانت واحد الفرصه اللي كنت سجلت كنا نشوفوا مباراه اخرى. انفراد لاعب كان حاسم لانه كان حاسم لا قدر الله كنت سجل ذاك الهدف كنا نشوفوا سيناريو اخر في المقابله. رجع السؤال ديالك سي حكيم، لما تشوف القتاليه انا كحارس نشوف المدافعين ديالك كيفاش يتقاتلوا كيفاش تربحوا الثنائيات غاني تو لي ديال ايريان او سول تبارك الله، فهذا تعطيني حافز اني نكون اكثر تركيز ونكمل يعني التركيز ديالي نكمل لا قدر الله اذا شي كره نكون حاسم فيها. عبد الرحمن وايضا عبد الرحمن انت تعرف انك ستلعب اساسي قبل تقريبا ثواني من انطلاق المباراه، لان ياسين بونو كان اثناء عزف النشيد الوطني ياسين بونو كان حاضر. اكيد حتى بدنيا يعني في التسخينات ما تكونش يعني واجد اكثر من الحارس رقم واحد، وبالتالي التركيز ديالو الاحترافيه ديالو تبارك الله دخل في المقابله. كما قلت لي سي حكيم، ما تشوف الدفاع ديالك تتقاتل على الكرات تكون اكثر تركيز لانك هفوه، وبزاف ديال المرات كان الدفاع استطاع محمد تبارك الله بالتركيز ديالو انه يخرجنا مجموعه من التسديدات مجموعه من طبعا خاصه انا فرحان الاداء ديالو كما نتمنى الصحه والعافيه للزميل ديالي ياسين بونو ان شاء الله. طبعا ذلك ما نتمناه لياسين بونو. يبقى معنا عبد الرحمن الحواسلي تقريبا دقائق قليله وننهي هذا العدد. عميد المنتخب المغربي لكره السله السابق زكريا المصباحي، الفرحه لا تقتصر على كره القدم. سي زكريا مساء الخير. مساء الخير، وكنشكرك بزاف على الاستضافه اليوم، وكنشكركم على هذه الدعوه هذه اللي في الحقيقه المغرب كامل اليوم كيحتفل كيحتفل بهذا الانتصار ديال الفريق الوطني. طبعا السؤال في البدايه فين شفتي الماتش؟ Youssef Msbahi, pendant un match il a une moyenne de combien de points? Parce que le Maroc a marqué juste 2 points aujourd'hui. 20 نقطة 15 نقطة. زكريا المصباحي ليس فقط النقاط ولكن الروح والقلب، قلب جمعية السلة وقلب المنتخب المغربي لسنوات طويلة. في أقل من دقيقة زكريا ودقيقتين كيف عشت المباراة، الإحساس وأيضا الأجواء العامة، لأن ذكرى ستبقى لنا طويلا بعد مدة طويلة المنتخب المغربي لم يفوز في كأس العالم. ومن طبيعة الحال فكأي مغربي وكأي عاشق لكرة القدم فما نقدرش نوصف لك انايا اليوم الفرحة ديالي، لانني كنت ستريسا بزاف سيرتو في هاد لي ماتشات ديال المغرب. ما قدرت انني نخرج للزنقه وكما كيقولوا نخرج نتفرج في القهوه مع الدراري صحابي وهذه. فاليوم اضطريت انني نتفرج غير في الدار مع الوليدات ديالي ومع العائله، والحمد لله فانا جد سعيد اليوم باش ما قدرتش نوصف لك الفرحه ديالي اليوم. فانا جد سعيد اليوم بالانتصار ديال المغرب، وهاد الروح هذه اللي عشناها اليوم وباقي كنعيشوها الان، لانني ما قدرتش نوصف لك دابا الشعب المغربي اللي خارج اليوم كيحتفل بالانتصار ديال الفريق الوطني. طبعا هذا شيء طبيعي. شكرا جزيلا لك زكريا المصباحي. احببنا كثيرا ان ناخذ في الفرحه التي عاشها زكريا المصباحي وكل الرياضه المغربيه. شكرا جزيلا. ميرسي شكرا زكريا. شكرا جزيلا لزكريا المصباحي. ليس فقط كرة القدم هي التي تسعد اليوم. أعود إليك عبد الرحمن الحواسلي الضيف الأخير في هذا العدد الخاص من برنامج استوديو الرياضة. عبد الرحمن، المباراة القادمة كندا، هل نلعب على النقطة؟ هل نلعب ربما من أجل تأمين البطاقة أم يجب الدخول بنفس العقلية الانتصار؟ المنتخب الكندي هو المفاجأة الكبيرة في المجموعة بكل صراحة. شفنا المباراة الأولى ديالو امام المنتخب البلجيكي وكيفاش استطاع المنتخب البلجيكي انه يسرق الانتصار. الاداء ديالو حالا في هذه المباراه اللي تيواجه فيها في هذا الوقت المنتخب الكرواتي ما يمكنش الا دخلنا المباراه اخيس ونفكروا في التعادل ما غنوصلوش لهذا الهدف. ومجموعه من المنتخبات كانت تلعب على نقطه وفي الاخير نهزمات. بالعكس غنمشيو بنفس ليطا ديسبري بنفس طريقه اللعب. ولد الكراكي ما يمكنش يغير حتى التشكيل على ما اظن.
طريقه لعب انتظار ويعني والمرور الى هجمات مضاده. نتمنوا نشوفوا طريقه لعب المنتخب الكندي بارابور الريزلت الماتش ديالو اليوم. نظن بان خصنا نكونوا اكثر تركيز، نفرحوا واحد شويه، ولكن الاصعب هو اللي قادم، لانه غادي نكونوا امام فرصه ربما اننا اذا انتصرنا ندوزو كمتصدر المجموعه. اما المنتخب الكندي اللي ما غاديش يكون سهل كما كانت النتيجه اليوم، فهو دائما غادي يلعب طبعا يعني الاسم ديالو والبلاد ديالو. ولكن انا متفائل بان هاد 4 نقاط اللي جمعنا غتكون حافز لنا باش نحقق انتصار ان شاء الله. المنتخب طبعا المنتخب الكندي خاسر في هذه الاثناء بهدفين لواحد امام كرواتيا، المباراه الاخرى عن هذه المجموعه. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن، كنت معنا للحديث عن هذا النصر التاريخي لكره القدم المغربيه. شكرا لك يوسف، وانا دائما سعيد بالتواجد معك. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن المتفائل دائما. شكرا لحكيم تميم، لعلي صلاح الدين، لعبد الرحيم البقالي الذي امن هذه المكالمات الكثيره في هذا العدد، ولنوال انصار بطبيعه الحال التي اخرجت هذا البرنامج. اشكركم مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه. تحيا كره القدم المغربيه، نتمنى ان تتواصل الافراح وان نفوز في المباريات المقبله وان نصل الى الدور الثاني، لما لا. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. قولوا هيا جات خضرا وحمرا مغربية.